Паян совечерне Афганистанран каларнарамба водырдвады шул жетірем. Шакуна халаллаза шубашкарды шилемекімі школда Рашей геройзімбе тада Афганистан варжен ветеранезімбе патырлы хуру гиртірем. Алексей Енейкин калаза гадардать. Шеремик школ Николай Гаврилов Рашей герои яджбе хизепленет. Шавынбада Николай Федорович кунда яланхи хизеплехана. Школа жизембе иртнеділ булувавал хоен юлда жизембе келжі. Пухыннызем школу мэнже митингир терзе кунды вертолетумне чечексем худжыш. Паттырлы хуроге шкулды акт заленже иртірі. Унда верендеген зембе ажазем тада візен ашамыжы бұғынжыш. Калажавын тептеме Рашей батшалығын ширып пуласлығы. Николай Гаврилов патриотизм идывне пызықтимлі хуйыржы. Хойын күнжулебе балаштарнымай ажазене тывандыры хран хақлы немде жүккене галары. Мана тада үтті Рашей героезене чываш шыры баттыр үстеріне дері. Генерал-лейтенант паянхи шар операциянчи шыржывын сываплы дивешне балыртыры. Пирин шыржыв, пиде пызык шыржыв, пиде аслы шыржыв, шак шыржывын тенжере пур пер гегемон эбер шутлана шав шыржыва хамырн юлдаш тезе, перле космоза гайна, перле тельбулузе миртерне, анжахта шав ташман, пирин шыржывба яланах варжашын. Шав варжына выл худшандарашын пирень пулна шыржывзене. Перехире шабышма вой барзадырать, хиш пожал барзадырать. Шавынбада эбер шендереть бір. Рашей батшалық не тірлі баяр кадастегензе мағалех тұрышны бірге үтті жаржинны земде калашырыш. Рашей героя Евгений Борисов, Афганистан варжин инвалиджа Геннадий Матвеев, Шуршергав касрыш абожузен баттыры Юрий Григорьев, тада хула бушлығы Денис Перин, шыржыв историне аза илжыш. Ветеранзем шамрыксене хыйзен шар службиве балаштаржыш. Пирін халық тірлі варжы гаржыран мінле баттырын духны жинжен калашырыш. Пирин азатизем, азанезем, пиде пызык варжинай, ирдерзияна, ебершендерне, шав пирине амыш юнебе перелекне, туимзем, традицизем, елизем, переп терли варжира пулышна, ебер урухла варшма пулдарайман, бір-біріне шыл заговараси, бір-біріне пулжаси, бұл пирин анне юнебе млекне. Шаршинны зембатне залран чила иду бульже. Ветеранзем пурнеде тивешлі хура вамадырышырыш. Шкула жизене ырым алашлық сунза, суйланы әшре яланах үттізінжен лайықрақ пулмалыне галарыш. Наукоба техника адаланы венже яланах шурудым маларақ бұрзан, пирін жыржыва нигамда тағындарай мәдеріш. Чавашин галарым вали Алексей Енейкин, Святослав Петров.